Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Long time no hear, long time no see. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan te pay ni Lovelyn P. Benito, ni Ros Lily, ni Tabugyas Benguet, ni Esther Draculan, ni Kabsat Maria Fe de la Cruz, Dita Kabangan, Sambales. Kastimanti ko na ni pagayam ason. Dirma ng biyanang. May papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ija abroad amang ipaw-paw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyak ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganun na dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan Lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidin datan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka pakitang gilas ijayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwaren na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Masige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon, Lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumustang dananang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, adadan igibalayaw. Inkanto man idakitaan ading ko. Bantayan pala ida, iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantananda. Tani, pati ni tatang, agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad addadamot. Un nga ron, iso amasapol amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan yaw. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mangala kay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat titaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na parit-parit. Bakit kunla kay kamay na dadakkel yaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyaw. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kaya't mo ti may libre. Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit.
papananta ngayon. Ay, mabisina ko, Leroy. Intaman mangan. Ijay, eat all you can, ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay, na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay, saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplabyaw. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsyan ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka bagays. Bulbulong mat. Ay, wen kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti papaunig ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Patpatyam na kita. Enjoyam kit di timangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakan ikanilakay ko aka. Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka marigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay paray. Nakapalingki kayo maran kinibaka mo. Ay, wan maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga man ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yu di abroad, pari Leroy. Wan kan naimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang a purinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Un tama kumikom da nga kasawa. Ay, wan, anyat orasan. Ay, alaw naman kahalapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay, wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo mo'y. Ag-expire nga raw na iti taraon ngay pau-pauit yan anak may. Tadi mimad kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare? Ay, wait. Ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apayan gay. Ibaga, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ay na, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, kainak mangayab iti pangiluganakan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayan iti arkila. Pribado ospital anang ya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan di taoy. Uray nangina. Ta si kaswendak mo't na imbag di taoy. Isu nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta edi abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Inchat ko itayan amunan. Kahit agipawa iti kwarta. Kataw
mabalin aya saan? Agi pauit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipauit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maala pa'y kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Ado, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito ospital nanang. Apay ngamin adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumadaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bilbay. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan lapid pidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Dinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kabay. Alaman, no ma-hospital kabay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, isong aguli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo ket din ti irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayagmagtan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang balay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapagganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng genderanang tentatang. Makaungot dan utub ngarot idang. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan kano maitultulong ko kadakwada. Isong awan kano ti karbang amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkita ak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis. Siyak ti tinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kadakabay. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw. No sakti kadwayo kabagis. Ay, kitwan ah! Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, da sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kanan nyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagay. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaw. Nakaluto ako. Ay, itanak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagay. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya! Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay kabatan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano apo migsa kami ngay no kastama ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayo. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno maliklikan ti paragsakit nyo. Uray agsakit ka bay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital bay! Uray makonfine kami iti makabulan, awan problema! Tada kwarta nila yagastusin bay! Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan, nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpaagas may bayaw. Pumadaw ka lang no kontra ti kayat bay! Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey! Makapawang ganas! Ala, ang lumat tatain, tabangan itirwar bakait.
Itag sila ti bulalaw. Nay, takit marmarong ka di tante, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na iti dadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam tiya sawam nga agawid, Leia. Sana, Uncle. Siyak lang nagawid. Aya, alakit agandad ka nga ron iti biyahem, kanakan. Indak agpa-check up ta maulawak matan lakay. Sumurtak mait, agpa-check apak mait. Oras siya kumaulawak. Mabitla ang garaw, tawagak dyanak ta. Ibagak ngagpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pay lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tan agpa-check up. Tapno saan tamana na maitaray iti ospital. Ada libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanen, tapno libre ti check up kan agasyo, ta isupay. Apay aya mariribukan kano private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang, sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid niya sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Anak ko, ay andakan. Ay, apay nagkuntong ka anak ka. Apay akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dya lalaki. Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak, tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho kijay abroad. Maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, isuaman jakon. Jakon kaya't ti agsubli ti sidong na. Adabas ti ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ngaglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik, maulawak manan. Oras na karoon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siyan ko. Kan maulawak man lang. Nanang, tatang, abay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ala, may ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Ay naggumatang ipila ko ka barbecue. Aso, ne. Pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate. Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo iti abroad.
Nagbalin kami abarayo ba? Iti saan may mata nagbano ka na kwarta. Ala, bay-bayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Pat-pat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abay-bayan. Pat ganda kayo, mahit nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi ida baybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita, bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da, tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ije tiyendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, di tan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Hello kada kayo amin, at timanan tigayam yo, amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin, ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo, Felisan apudpud na nagan, tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Jason Oracion, ni Lucy Rivera and family di Tabanggar, ka ni Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli, dear manang biyanang, nalakangag pungpungtot ti kabsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agungat adagos, kat makiapa adagosan. Kanayon ko matabagbagaan, tadyak kaya ta makiapa ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, makan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y Ado pa'y titaraon. Wan mare, happy birthday manen nabsog akon. Namin ado akon anagpungga. Ay, ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din? Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo matabasit, ani. Pagkakaarubay o madistorbo. Ay sus, agungot man day takaaruba tayon mare. Abay, di mo inayaban Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, aghanda-handa kayo kailang amin. Nariwawa kayo. Ay, ayaw na yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti ipadigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayo. Apay, hindi kayo pala agawit ayan. Nunalpas kayon anangan. Agawit kayon. Di kayo aguumong di tangag mamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, mare. Ay, ala kakabsat. Tangay ado pa'y titaraon. Ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray ado ti bisita. Agsasaulat ta iti sana may parbang. Aglablabas na dyan kay. Hinton kon inik ka kon nay. Ay, saan agparbang ka. Tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na birthday party sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may. Yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan ang makaaw-awat day dya akaaruba. Nagitawanan bay nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagis tapno saan ka ang high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid dagita kaaruba ngay.
Awan babayin da. Ala, bayamon. Saan aday ta ti pakadadaalan ti aldaw mo? Kanayon nga raramidan dati kasta. Ang jaklagtag tagari, ngam agruamdan. Paalada mo, to'y sular mo. Tapngawan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Makapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ijarubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Sino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti welwel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat ti mga basura ka dagita. Isurom ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon day Tata Saldo. Kinuwara na matan dagito'y basura dito'y ayan tiridaw. Apay, anya na jay bakit? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nangiwara ka dagito'y ijarubayan na. Isong inyag na dito'y. Nay, apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni jay? Ay, jak amo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day jay alakay? Ay, gaputan nakita na idi nagiwara dagiti ubing taijay. Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bili ng latan dagiti anak ta. Asaan da mapan iti paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, marimilang, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matuntay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Di ka man kumanatawa, lumabas dito paranga. Asino ti katatawan nyo? Siya! Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di alamin nyo. Agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ay, mapantang. Apay atunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka-aruba. Awang pa'y limpyo ka-aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay ngami nga da ka-arubak dito'y. Awan mo't idi ka-arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May mayat awan ka-aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay maw di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti karuba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino na kung maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurgura tao kabagis. Kasanumat nga men. Basit la abanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko apag-atang ko iti kaneg. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karubak, okay lang. May mayat kit di pay Tanauli magtibiyag ko, no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da di akabagis yun nanan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Leo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Ala, di mon guraan di Uncle mo, anak ko. Awatan tayo latan, takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ni Tata Saldo, kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sika na, mabutang. Ay, Tata Saldo, papanan niyaw. Apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko.
Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayaw. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jelly na apimanaw, mare. Tuwan nga rod. Ay, na yan. Sa bali at talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payaw andoy. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Huwag Ipag, Feli. Ta manipod na tayo dahil nilakay mo kabagis ka. Jak meten imay. Ta awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik nito. Ngam ita, agda rason. Iso ngay maya. Kat no mabalain, makipagnaunak pa lang niti balay mo, Ipag. Tagbiro kak iti customer ko dito. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko, kas tangdan ko nga agmasads. Ta narigat mo ti kasta trabaho. Makabannog. Ah, kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Uno, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag. Tapno makaadu ak iti customer. Ah, kat ala abayaw. Makaamu ka nga rod. Tara, kimatlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayo na niya, nanang. Una, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga ron, kas labaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ububingan na. Ado ti agkursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaro, nanang. Ay, day tati jak amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro ka itimang masahe kanya. Nagsakit, intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakit-kita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwan. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat ah. Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga ano da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no basta. Saan mo atay, ni kabagis ko. Pulos mo't salda. Ay. Itaan niya aga po ngay Mike. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito'y kan balay ko ngagnaed. Ay, kit mo na. Thank you nga ron no kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya aga po. Pagpakawan mo
Awan hilig ko kanang iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo iti balay tag party ag birthday Ah? Ni? Ay, kapon na, tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragrag sakmet lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti pandangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rin ngagnana rin niya balay ni Uncle Saldo nga. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwara ni Uncle Andoy. Adan samat limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisim pa yun. Kinpasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga rod day ta anak ko. Ay, kas jay malagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maagdaan ay ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Uwan mat. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi masads. Talaga makaurnong ka tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay, nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit arik nam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't ngaminin ayat ikasto. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso adak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot, Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak Andoy. Awa, iso ano binaliwa may ti salda tinagan mo. Andoya, kunang ba't kanyak? Ay, diyak lain pagaruop. Ay, pumanaw pagaro doon Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. Nakasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro Ta di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyan nga gonggon ay. Iso siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rin, Umuyong man ang Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamat nga eh. Eh, kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yun, di kita anak yun. Tadi daw may agiwara-wara dito yung rubayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na kita anak da. Jay laag papaanaw at amuda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat. Ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si magititel-tel kan ulog.
Ay, sus, ipagkalaan ka na sa ospital ka ba, guys? Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na ka ba, guys? Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabagais? Naimbag ta mild stroke la, hindi na pasamakan ka. Ay, un nga rod. Kasanuwak lang, nun siya akong makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot akabagis. Baka padakas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti ang balbaliw. Ikarigatang ngay katanday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nasmut laeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Sikamat laeng ti marigata. No adda kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katattao. Ken basit lajak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isungag balbaliw kan. Tasikamat laeng ti marigatan no kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbaga na ang agbalbaliwan. Kat kasi na natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kabsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karoba na. Alakastan, ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, ti nagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos Dagnina, kanda tayo amin. Hello gagaya manipud man kanikab sa Juana sa napud na nagan dakin kapadasan iti may patangatang nga drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Harriet Bumakas ti Takalinga, Rolando Guerrero, kani John Estalapi di Nueva Vizcaya. Kasi man ti kunani kabsat Juana, dear manang biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istorya. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat ta madi nga aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingka man kitaan ni uncle mo a Basilio ijay balay ni tatam amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nam. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa tisang ilida ijay. Un nga road Kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kan kuan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Roli. Dua kami amang yawid ka ni uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na, kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Agsubliak nga rin ijay. Balay ti kumparing Di da ka kayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit? Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na.
Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Arak latan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad namin iti na dya pare mo lo. Sa kumata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kaslajak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabasat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta ramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanaram no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan. Nanang! Mapay duna. Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin ang karit. Anya, apay, naginuman na naya. Ay nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na diyang angkal mo. Naimbag kumaano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, ano saan, ang mga noan yan tinapasama kini Uncle. Ay ko, Jack, ba't may mulagat ang dagat ti mata? Ay ka. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan, ang mga noan yan tinapasamak ka ni angkal mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Ti mata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi ng angkal mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunay. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na angkal mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Huwag nga rin nanang. Diyak matan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wala na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo matinangkan. Lagsagit na dyan ko. Kakapisutak. Matayag sa matin manang Juana. Arche ka anakan. Ay, Mapungsat sa matin di angas ko. Di yu itulog Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayaan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din, to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya alangit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo, umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan, tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy bangkag ko wine.
Dapat dua kalding ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Pagkudwaan yun tulatan ano ko Ay, san ka pa'y amatay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo, tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laang, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaang, ha? Awan ko mati paggasto sa mitano, sana natangkan ti ulaw. Angkel, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itilangag ko kanakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog patibiyag ko. Katrugyak matantiyag bihag analintag. Wow! Nagsayatan lo kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, dan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wan ka anakan. Nangibati na pa yung arod iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga niya na. Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amapmapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga ija ayon da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni doon na ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mayt Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayo, Manang. Idyan tayo nang itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad nang itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Agurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamot ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidumunda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaang dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagais.
Mga kasabamot tan. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga manang. Manang-wana. Manang-uli. Ayan yun ay. Nay, agay ayaban. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Ah, Dinakpanawan amanang. Manang uling. Di kay paymot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan kuana. Tamangan noan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, uncle. Ang amkit di, maragsakan ak tanag balbaliway. Una, nasaysaya atin ti kastangan aramiden na. Ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na nan. Mailiklik pa iti mabari na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana balay, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Kanadaman agtatakaw ditoy. Agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Kanadaman babairo ditoy. Agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Kanadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabot. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sumandang ita, lugumandakan. Uy, lugumandakan ito langay. Agbalbaliw kayon. Madi, ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kutano. Kailangan na kalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulong. Apay, anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ka. Linuguban na ka no. Tapasig apamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ka. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yung akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Diyakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na di apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbangan dagiyay at tao amang lugob kini Uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan.
Apay nga yakas taoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublian dagiti bisyo. Ay na, uwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito, oy. Siyat mo, pare Basilyaw. Kay Suna, ngay taka lang manay, nasimbango ka na kamay. Ay, diyak kaya ten, tiya ginom paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayaw. O sarin tay kuma ti bagi tayaw, pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay, ti lalablabi naman paray. Makaiso makatalagakin kan. Lakay kan pare, agpada talakay. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mat mangipari tanak ko. O kasta, adan nobiam. Wanang kal, kahit anyat planom. Ikasarambon, tinobiam. Wan ko maangkal, ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo, di ti balay, aw. Impasyer ko lang, angkal. Maturog di ti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay angkal kat nobyak matan. Oray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna sadan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kan agbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ora, anyamot na ita akan kanta amon. Apay ka di, uncle? World song na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaan na yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanula kadda iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang arod. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA batan. Amin matlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin at tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi.
Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumaner mon. Uray ko no di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo't ti kina-stricto na. Wala, agka kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay man ti balay. Nakadunto man ang madildilaw nan. Baybayan yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura kan kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsa kanak. Ta ini dyan na dagiti bisyo nakat saanan nga agpapanawa iti barangay ni. Alakastan, tigayam mo, Juana. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo. God bless. Ititonggal maysa. Hello, nagkapo kani pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita. Ngam sakbay na. Makablawang pa ni Ma'am Lucy Rivera dito USA. Ni Rosie Ligaspi kan amin na Ligaspi family dito Umingan Pangasinan. Kan ni Rosie Dakayanan dita Mayantok Tarla. Kasliman ti kunani pagayam Freda. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, nga mawa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Nga moray maminano lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawid ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti inami a makipagnaad kadakwaday ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Ah, anyat ko ak ije syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ije syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimaritis, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Taam-amok amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak dito eh. Agawid kay tumatlaang, nagsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Ngay kuyog mo ni nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti naramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da kaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namatimod ni nanang iso atilay ni intad na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang. Apay adi mo imbagbaga ngay manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana baleh ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso bantayam ni nanang ije syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang ije nagtibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da, nanang. Way,
Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang dita inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? Kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira na la siguro akinita na kayo ah. Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo ah. Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpigka ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbakatan kayo ngam dayta crush ti ibagbagayo. Lakayon dayta, saanin nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malambin ni nanang. Nagkikiting nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Naka-lipstick pa, nga oray at dalang dito nagtibalay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Una na takababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasik. Kan pasaray agpayub-yub pa'y. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Dain kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay. Ha? Naghay! Hello! Kaya't mo ti pandesal, isaw-saw mo di takapem. Ada kaya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nagdita, tayalaan ka iti pandesal. Aw, adto iti pandesal manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandesal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam nyo, naka-paper bag. Ay, kwa, basura man? Inaagi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, ina man pa'y agpaangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko na yung? Ay, di kay rumwaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod a jacket Malamalkan kayo. Saan? Dagaangan na nga rob. Kastoy kaon.
Hindi, ti Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Ha? Agin inom kaya. Kituin, kasto iti libangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigyan dito o nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pag siya tantangay, at dadagit tayo bisitak akakaanakak, madisturbo na. Kat uray dito ita arubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito. Sige nga ron, mabit lang tayo nagmangalay ti baso kan tanom. Agawid kan, Berna. Rabin, Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadra manggamat kanyak iti dalan ko. asinig mo ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito ako na maturog, Dario. Aliya, sigurado ka. Wine. Na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo idirabi inanang. Napuyatan na kanangururay kada kayo. Tinagdandanag da. Ay, pasensya ka anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramidan nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inarum nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binakitan kini ayat. Anya? Anya day tan nga ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na. Amang ano mang ibabain ni nanang dita. Umay ka man manang. Tasikat ti mangyawid ken kuana. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayin pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Jak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag sublikon ti babao nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo tapres ko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda di yung mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawan dak dito balayaw dalain. O kilaang. Kadamatan na kasagana apagakarak. Agdin na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipila nagnakami tinapasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay? Makidan na kayon ken kuana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot ti nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakaya Berna. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartek tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaedtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y adito'y bagik, Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawas ko. Dituya kon amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka.
Awanan, naulawan ni nanang bakit? Wan nga rod. Ay na, problema mat daytoy nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam ada palagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't laan apudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo itan. Anya? Bakit kanila kay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na nagkasara. Pati bakit kanila kaya Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, kawan amok di ta. Ha? Ay na, bakit kanlakay kamen? Saanan ang masapul na takasar-kasar? Agden na kami lagtan, di ba, Dario? Makamo kang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdis desisyon. Saan anapudno ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagden namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay ay aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo nyo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya saan? Ka nakasirsiryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawa. Agawin kaki din daling. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment ti aramidan may. Agaw ang Berna, aging pakikanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagim pala dito pagkirkirti karak Kirti karak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan dito, kaamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di da ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rodan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaram kaya kat saan mo. Gan oray nagkabalay ta. Awan na pasama ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan ti rumbay ngay kamat mo kanyak. Ag-friends talatan. Aniya? Alahan darasem. Aging pakikan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay Probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawidan. Manangalilaw magayam na ya, Dario. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpatsin nyo mga men. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid na ya, Dario. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar. Tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Way, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang.
Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan uray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang tapno napintas ti pan nakaputod na. Sanay, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Ay, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminain. Ay, kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Kat sapay lakuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamano bulan. Nakalipat matlaang ni nanang kat nagsublin iti sigod, ti kinaganay-gay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayan ti tamanan, ti nagpatinggaan ti sabali manan, napakasaritaan. Di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!